Triumf je možda zaposljen na mojim recenzijama, ali ne zato što sam ja hteo, niti zato što nisam hteo da ih recenziram, odnosno snimam. Imao sam, odnosno vozio sam 675R, nekadašnji Super Sport, vozio sam Street Triple, vozio sam Speed Triple, ali nisam nakon toga dugo jako vozio Triumfa. Konačno Triumf Srbija mi je dala šansu da snimim novi motocikl. Da li je ovo motocikl koji nastavlja tradiciju iz 90. godina Tridenta ili Tridenta, kako je kome lakše reći, onih modela 750 i 900 kubnih centimetara, ili je pak ovo motocikl koji je zadržao DNK Street Tripla. Vidjet ćemo na današnjem testu. Ovog puta Trident ili Trident u sebi nosi agregat zapremine 660 kubnih centimetara, u ovom slučaju opet redni trocilindraž, po čemu je zapravo i Triumf poznat po trocilindrašima, koji sada razvija 81 konjsku snagu na 10.250 obrtaja i 64 Nm na 6.250 obrtaja. Direktni konkurent Yamahi MT-07. Danas ćemo vidjeti kako se ove performanse putem šestostepenog menjača penose na zadnji točak. A ono što je zanimljivo je meni na prvi pogled bilo to što ima enormno veliki zadnji lančanik koji mu sigurno dodaje, mislim ne sigurno, koji mu dodaje na ubrzanju i te kako. Ovaj motocikl je veoma modernog retro dizajna i spada u naked, retro naked, da ga tako nazovemo, srednje kategorije. Znači direktno, kao što sam već malo prepomenuo, je u kategoriji sa MT-07. Po svojim dimenzijama izgleda malo, ali je veoma kompaktan. 805 mm je visina sedišta. Sedište je jednodelno, s tim da je malo fizički, mislim ne baš fizički, ali malo je razdvojeno od suvozača i poprilično lepo ispunjeno. Pokazat ću vam kako meni sa mojih 185 stoji ovaj motocikl kada sedam na njega. Mislim da će vozačima koji su višeg rasta od preko moje visine to možda izgledati onako kao manji motocikl za njih, ali ono što je zanimljivo je da koliko god delovao malo i uzano, ima dosta mesta za noge ovde kod rezervoara i ovaj rezervoar sa ovim oplatama sa strane vam pruža i tekakvu dobru potporu pri obaranju u krivinama i neće biti problem za nekog ko ima duže noge. Rezervoar je zapremine 14 litara, iako deluje da je možda veće zapremine na prvu, ali veoma je uzan i kompaktan. Možda će vam biti čudno prilikom same vožnje, ali kažem, kada se uđe u obaranje, noge imaju ovde grip. Tako da vidite kako meni stoji, noge su mi savijene, fino dole, potpuno opružena stopala naravno, ali jedan onako fin položaj i opet kažem, iako deluje, nije baš toliko mali motor, ali dizajn i dizajnerska rešenja su im stvarno prelepa, jedan prelep motor koji ima savršenu uklopljenu i boju i neki moderno retro stil. Zaustavljanje ovog motocikla koji sa svim tečnostima teži 189 kg vrše dve dvoklipne Nissin kočione čeljusti koje zaustavljaju dva diska prečnika 310 mm napred, mogu reći fin prečnik za ovaj motocikl, dok je iza jednoklipna kočiona čeljust takođe proizvođača, japanskog proizvođača Nissin, koja zaustavlja jedan 265 mm disk. Motor takođe ima ABS, mislim ABS je postao standard od 2018. godine, ne bih se nešto previše ponavljao oko tog dela, ali takođe ima i kontrolu trakcije ili proklizavanja, traction control. Sve to je upareno sa dva moda vožnje, Road i Rain, koji regulišu ovaj ride-by-wire gas, odnosno elektronski gas, odziv elektronskog gasa i traction control, odnosno doziraju ta dva u razlici Road i Rain, što znači da na Rain modu malo drugačiji odziv na gas i malo povećana kontrola trakcije. Sve ovo u celinu vezuje jedan cevasti čelični ram, a možda će vam biti zanimljiva jedna stavka koja je vezana za održavanje, to je da se mali servis poslovnog prvog na 1000 km radi na 16.000 km, te će vam to za budžet biti itekako dobro, što znači ekonomično. Kada smo kod ekonomije, cena ovog motocikla iznosi 8.390 €, izuzetno je konkurentan u svojoj kategoriji, što znači da će itekako dobro parirati i Yamahi MT-07 i ostalim, možda je tu ono 660 isto u klasi, možda su i CB od Honda i tako dalje, ali ostalim konkurentima će biti itekako izazovan ovaj motocikl. Naravno, opet kažem, drugačijeg nekog retro modernog dizajna je ovaj motocikl. Šova RSU
sa podešavanjem predopterećenja nam je iza. Napred nam je 40 mm također šova bez podešavanja, ali samo sa razlikom da je jedna viljuška za sabijanje, a druga za opružanje, odnosno za povrat. Zanimljivo je da motocikl ima LED far retro dizajna koji je prelep, izuzetno prelep, i u skretanjima imate osjećaj da far skreće zajedno sa motociklom, što je onako zanimljivo. A što se tiče same kontrolne table, odnosno ona je TFT color unutra sa malim displejom dole i jednim gore sa obrtomerom i km/h, pokazivačem stepena prenosa i ostalim nekim komandama koje sam vam pokazao i koje ću vam sada pokazati. Što se tiče samih komandi, kada već pričamo o nekom delu, one se nalaze na levoj strani. A što se tiče komandnog dela, zanimljiva činjenica je da se dugo svetlo pali jednim onako samo stiskanjem na dugme napred, tako se i gasi, tako da blicanje morate da radite više puta kako biste nekome mogli da ablendujete. Komandni deo za ulazak u meni i selektori za meni i čekiranje da ste nešto odradili, odnosno da selektujete nešto, pokazivači pravca, dugme za mapu, biranje mape Road ili Rain, sirena sa leve strane, zanimljivo je zato što se nalazi kao kockasta i dole u uglu, dugme za paljenje i gašenje, odnosno startovanje i gašenje motocikla. Zanimljivo je da kada pustite pumpu, dok pumpa ne odradi svoje, ne možete startujete motocikl, što je jedna dobra zaštita za samu pumpu, i dugme za upozorenje ili sva 4 pokazivača pravca. Toliko o motociklu. Zanimljiva je ova ruka iza koja me podsjeća na MT-09, koja je ujedno i blatobran. Jako lepo izgleda. Naravno, cijela linija motocikla je veoma zanimljiva. Idemo sada u vožnju da probam ovaj motocikl, da dam svoje neko mišljenje. Jedva čekam jer ja sam već prešao preko 230-240 km i potrošit ćemo posle. Naravno, pre nego što nastavimo taj deo, kliknite na like, subscribe-te se moj kanal i obavezno ostavite komentar kako vam se čini Triumph 660 Trident ili Trident, nije ni važno, i koji biste Triumph želeli da vidite na sljedećim recenzijama. Inside of me, you better watch out if you ignite me, so road ahead of full prophecy. Evo, palio mi je rezervu posle na 200 km, tačno potrošio je 10,54 litre, što je nekih 5,27 na 100 km kombinovane vožnje, u smislu i krivina, i sa suvozačem, i sam, i u masu slučajeva pod ozbiljnijim gasom, što sam iskreno preoduševljen, i ovo je jedan veoma ekonomičan motocikl. Prvo idemo da provozamo malo krivine, da probamo performanse motocikla, pa ćemo onda pričati o povoznosti ovog motocikla. Što se tiče guma, nosi na sebi Michelin Road gume, da li 5-ica ili 6-ica, nisam siguran, nisam iskreno bacio pogled. Guma koja je inače poznata kao jako dobra guma, dolazi sa ovim motociklom u paketu, što je odlično naravno. Prva impresija kada sam seo na ovaj motocikl su bile dve stavke. Jedna je udobnost, a druga je strašno dobar menjač. Ubacivanje u prvu
ne čuje se. Ljudi, ne mogu to da vam opišem, ali ne čujete ubacivanje u prvu brzinu. I jako dobar, kvalitetan i precizan menjač. I ono što je zanimljivo je da vam motocikl neko zadrži gas. U određenim trenucima i ispravo sam mislio da je to jako loše, ali kada stepen prenosa niže, prosto kao da vam je to uradilo sa među gasom, što mi se itekako sviđa. Samo kvacilo i menjač su na ovom motociklu zaista perfektni. Ovdje se vidi kada se upalio traction control kako je kontrola proklizavanja odradila svoje. Hladnije i nešto masniji asfalt danas zato što je padala kiša ovih dana. Ono što mi se uvijek sviđalo kod Triumfa, pored njegovih performansi i trocilindraša, je bio njegov zvuk. Zvuk pomalog zviždanja i nekako onako brujanja su zaista prelepi što se tiče bilo kog Triumfa trocilindraša. Ali ovaj me dosta podsjeća, verovali ili ne, na 675 Daytonu. Da probamo ubrzanje ovog motocikla. Bez međugasa, gledaj to! Ono što je čudno je da je rezervoar nekako uzan i kao da nemate tu taj osjećaj neki da ste kompaktni 101%, zapravo uopšte nije tako, jer nekako noge, iako je uzan, idu uz ovaj rezervoar, možete da ih sabijete, imate dovoljno prostora, što mi se mnogo sviđa. Da vidimo kako je kada se tu Da, čudno je malo kad idete na stranu sa telom, pre svega zbog toga što je rezervoar, upravo kao što kažem, uzan. Snažniji od svog konkurenta MT-07, isporuka snage i obrtni moment se osjećaju od nižeg stepena prenosa ka naviše. Definitivno se obratni moment osjeća od 3000 pa naviše obrtaja. O ovom zadržavanju gasa vam pričam. Ali verovali ili ne, ispravno sam mislio da je to nešto loše, sad ne mislim uopšte. Iako nema podecivo vešanje napred, veoma je precizan
odlično upija prepreke i mogu reći da je ova šova zaista sjajna. Ukomponovano sve to sa snagom, ubrzanjem i kočenjem daje dojam jednog odličnog motocikla i veoma zabavnog motocikla. Kako je zanimljivo kad traction control odradi svoje, a da niste ni osjetili. To je nešto što najviše volim, kada znate da motocikl vas čuva, a vi to ne osjećate bukvalno. Ja moram da se ne smijem, vi niste svesni koliko je on zabavan kada se vozi. Da li se uvija prednji kraj pri većim brzinama? Ne. Ono što ću reći je da na autoputu se osjećaju jači udarci vetra, jer ipak je zaštita od vetra je 0 na ovom motociklu. Da li bi valjalo da ima neki stabilizator ili ti amortizer prednjeg kraja? Naravno da da, jer ipak ne bih se usudio da pri velikoj brzini pustim ovaj upravljač. Da se vratimo na ono standardno, a to je pozicija samog vozača i kako se osjećate kao vozač. Osjećate se da je veoma udoban. 170 km sam prešao u jednom danu sa ovim motociklom. Mali osjećaj nelagodnosti na zadnjici, ništa specijalno, znači jako je udoban, što mi se sviđa, i udoban je i za suvozača, što je još jedan plus. Veoma pregledni retrovizori, sedite u nekom sportskom položaju, kolena, ispravljeni ste, niste nagnuti ka napred, ruke su bukvalno malo šire od širine ramena, noge podilaze pod ove bočne delove, ili kako da ih nazovemo, jastučiće rezervoara ili bubrege. Nisu nešto veliki, ali su pogodni kada obrate motor da prislonite nogu uz njih i da vam budu kao neki grip. Ovaj ovdje tahometar vidite display ili kako god ko hoće da nazove, komandna tabla je vidljiva u svim uslovima, s tim da ima malo refleksija, ali to nije ni važno. Vidi se i pri jakom suncu, što je najvažnije, i noću izgleda prelepo. Farovi su zaista odlični i osvetljavaju fenomenalno tokom noći. Nećete imati problema kako ni da vas ne vide, tako ni da vi ne vidite na putu. U suštini najvažnije je da se vidite i da se čujete. Čuje se fino, iako je utičan zbog ovih silnih katalizatora. Da li vam treba niži stepen kada petičete? Apsolutno ne, iskreno. Šta su mi možda zamerke? Pa ne znam, gotovo da ih i nešto nemam, iskreno. Pouzdanost i dugotrajnost Triumfovih agregata je već poznata svima i o tome nećemo pričati. Jako je kvalitetno odrađen, što se vidi i po završnim obradama i prekidača, dugmića i guvernala i polugica i rezervoara i plastika, koji su odlično i kvalitetno izrađeni. Vreme je da dam neke svoje ocjene što se tiče ovog motocikla, ukupno vožnje i ostalo tako dalje. Veoma kompaktan, mali, agilan, to je nešto što je opis ovog motocikla. Uz to izgleda stvarno jako lepo, moderno, uz kombinaciju retro dizajna. Odličan displej koji pokazuje odlične informacije, sve ono što vam je potrebno, upakovano malo, ne previše, ne preterano, dugmence s kojim lakše možete birati, odnosno selektovati modove vožnje, ride, road i rain, što vam je možda lakše da ne morate da tražite po ovom meniju ovdje da selektujete i tako dalje. Ono što je činjenica je da je udobnost na ovom motociklu, ukoliko uzmemo komfortnost sa vetrom, osrednja. Zašto to kažem? Nemojte očekivati da će biti nešto previše udoban na distancama preko 200 km. Ovako do po gradu i do 200 km je vrlo dobro ili odlično udoban. Što se tiče udaraca vetra na autoputu, oni su veoma jaki, te će pri većim brzinama to biti smetnja. Ukoliko naravno legnete, neće to da toliko smeta, ali nije ni poenta neke motora da vozite kao R, ali nije ni pravljen za neke velike brzine po autoputu. Razvio sam nekih 200 km/h sa ovim motociklom, što je više nego odlično za ove konjske snage. Nešto više konjskih snaga nego njegov konkurent koji stoji uz rame sa njim, MT-07, kao i sa cenom. Što se tiče
drugih stvari, ubrzanje, možda je moglo biti agresivniji, ali ipak je ovo trocilindraš, nekako mi se trocilindraš u MT-09 čini dosta agresivnijim, naravno ok, tu je i zapremina i sve to malo drugačija i jača i sve, ali nekako sam navikao na možda malo veću agresivnost ovih motocikala, s tim da opet ne mogu da kažem da nije to odlično. Možda bih dao za ubrzanje ocenu 4,5, odnosno 4.5 od 5, dok bih za snagu definitivno dao 5.5 od 5, jer ipak 81 konjska snaga je nekolicina konjskih snaga i više nego njegov glavni konkurenta, ujedno i osjeća se da ima snage u svim stepenima prenosa, što je veoma bitno i da to vuče gotovo do kraja do 10.250 obrtaja. Kvalitet izrade je nešto što se ljudi žale, korisnici koji su imali iskustva s ovim motociklom se žale uglavnom na te neke probleme, da su, ne znam, gube boju neke kandže, na primjer, metali i tako dalje. To su neke sitne stvari, opet sve zavisi kako održavate naravno motocikl. Boljke, mehaničke i sve, još nisam našao neke velike žalbe na ovaj motocikl, jer ipak postoji koju godinu. A vešanje je nešto što moram i tekako dati pohvalu, jer se odlično ponaša, iako napred nije podesiva šova, dok nam je u predopterećenju podesiv amortizer zadnji, koji možete dotegnuti ukoliko imate zaista dosta prtljaga, odnosno veoma težeg suvozača iza, sa prtljagom možda za jedan klik da se dotegne u tom segmentu. Sedište je preudobno i za suvozača, to moram reći. Imao sam pohvale od suvozača u toj strani. Tako da za vešanje možda eto samo zamerke što nije možda i napred podesivo, mada i to je apsurd, jer eto stavit ćemo MT-07 u poređenje, daćemo ocenu 5 od 5, ja nisam imao nikakav problem, precizno, odlično, nemam nekih zamerki u tom nekom segmentu. Michelin Road 5 su držale odlično i to je poznato da je jedna savršena guma u principu kombinacije vožnje i po kiši i po suvom i po hladnom i po toplom, odnosno guma za sve u svim mogućim segmentima. Kočenje je vrlo dobro, možda je za nijansu moglo biti bolje, ali ocena je 4 od 5 definitivno za kočenje ovog motocikla. Za 8390 € dobijate jedan stvarno lep motorić sa odličnim performansama i ono što je veoma bitno je da ne morate da imate nekog iskustva da biste ga vozili odlično i da biste se oduševili kako se lako vozi, kako se filtrira kroz grad saobraćaj, koliko je upravljiv, koliko je lagan i neverovatno koliko nekako vam to uliva samopouzdanja i da se osjećate bezbednim dok vozite ovaj motocikl. Možda nije nekome previše zabavan, meni je bio zabavan za ono što naravno pruža i to bi bilo to što se tiče mog nekog iskustva i mišljenja za ovaj motocikl. Ako vam se svideo ovaj klip, odnosno ovaj test, kliknite na like, subscribe-ite se na moj kanal, ostavite komentar kako vam se čini Trident ili Trident, kako god ko kaže, 660. I da, Englezi uvek moraju da stave negde svoju zastavu, bilo kod Triumfa, bilo kod Minija, uvek u nekom segmentu moraju da stave svoju zastavu na nekom znaku i tako dalje. To je nešto što moram da kažem, nekome dobro, nekome ne, naravno. To je bilo to za ovaj vlog. Vidimo se u sledećoj recenziji. Stay strong! Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.